KTV zon thir tu te in zavai che bai le vek ule tung kar chung long tlai district chung til thlang lang sar zol te lo thir hawang o LADC executive member sports chang tu le LDSC shoi tu ten long tlai district residential sports school sakmek an tlo mi puite ele in thiang lim na le him na din hun chung chang soi ho ani na pang te him na ta na malak na din hun le ma chop sang sang te soi ho ani wele sa pet ko das bol puyen chi ten zilai te tha choi moi nan nei Longkai District Sports Committee in Lompuin hunan mang Matthew Sarlal din puya kaniya tuna chanchin kim changzokin LADC executive member sports changtu le LDSC shoi tu ten Longkai District Residential Sports School sakmek antlo Longkai District Residential Sports School ko is veng sakmek chu thole ni khan LADC sports changtu pusi rang cheng ovin Longkai District Sports Committee le LDFA shoi tu te baka sports officer ten amunan enfia pusi rang chenga Sports and Services Department LADC changtu chuan Chief Minister le Sports Minister baka pois biak zawa Longkai SBL to MLA te zara Longkai ko puin thalai te ole mo sports school kan nei ve tur hialom oma lai district in fiami te le thalai te ai win Mizom sarkar nen alom thu ka soyani ati residential sports school tur hi PMJVK atongin cheng noi sang thum zali somruk pakhat point pasari bial senga saktur ani a he residential sports school a hian academic building hostel building panhni multi-purpose hall staff quarters principal quarter laboratory backup astroturf football ground basketball court le volleyball court te don ani he school le khazirna nena kalpui ni don backup sports le nuna ta na poimo sang sang te zirna tur mun ani yang pusi rang cheng hi LDSC shoi tu te DSYO puthatluna chin za pois vanal bek zawa DSYO central wele shoi tu te le pusi la shoi tlanga DPRO te nan troi om ani COVID-19 do na man sang sang NEAID atanga don te chu bersapin CMO le dam do in sang sang te kuta ahlan Longkai bersap Dr. Joyce vanal dikap malak na Notice Center for Equity Action on Integrated Development NEAID Guwahati atanga Longkai District COVID-19 shileng do na ta na man ro mo sang sang di chu ta chuan zir tom ni khan Longkai alo thenga heng bung ro ta hi Longkai bersap Dr. Joyce vanal dikap chuan Longkai Chief Medical Officer Dr. LP Malsomale Longkai Damdoin Pathum District Hospital Longkai Lairam Christian Medical Center and Hospital le Christian Hospital Longkai kuta ahlan ani Longkai Bersap pi satwal man ren hlan hun buat saya Bersap Dr. Joyce vanal dikap chuan Longkai District ka shileng do na ta na mo chi sang sang an thlente ngai poimo a NEAID goti te Crypto Relief India nen trangkopa anon luang chuak chu lo omati thu soin NEAID le Crypto Relief te thil thati chu Longkai District mi puite nan rang to don ani atibok Additional Deputy Commissioner Pujens Mialung chuan NEAID te nen indor dan soin antiron thonte atar langa tun chuma NEAID ten Crypto Relief nen trangkopa bungro anon thon hi bom samga le pasari ni in cheng noi som panga man huvel damdoi personal protective equipment PPE mai tuam na mask kuti thiang lim na hand sanitizer oximeter le man rodang te ani tuna anon thon ang le bung rodang te poron thon bel zel antum thu tarlan ani bok Longkai District Sports Committee in Lompuin hunan mang Longkai District Sports Committee shoi tu ta chuan an advisor pusi rang chianga executive member sports and news services LADC changtu ni bok pualin thole ning han Lompuin hunan mang Puyan Lam Riliana Chairman LDSC chuan LDSC chung kwa zinga lairam ro relan sang bera din mun poi mo ta ka ding anom chulo mati thu soin LDSC chuan thinlung takin pusi rang chenga chuan lompui thu asoya kanrama in fiam nei ma son na zok nei tura todun zel turang enin abe sei thu atar lang bok pusi rang cheng advisor LDSC le executive member in charge sports and news services department LADC ni bok chuan LDSC ten ramro le na do ka na kil nuwa lompuin hunan bo sei sak chulo moti thu soin LDSC omlai an malak na chuan kan ramin fiam na choi san na konga ra chu mek zel ti asoya
LDC หน่วย SOS Department เลย LDSC จุดมาลำหุนาปอถอยตอกชัวตะโคเซลตูริน LDSC ช่วยตูตะจุโซมินฟินชัวไงน่าแต่ปอยน์ทารุงละวะอันนี้น่าเช่นชินตูรินนังเงินงาลบอกกันรำมาอินฟิมน่ารู้เรียนตักบัวใส่เมกาโปอาช่วยลังถักตูตะเลนถักทอดานแต่วิลชินตูรินนังเงินนะเฮตียงมาสอนนะเช่นตีร์ตูสุรการจงอาโปลมทุสวยกันบ้านี่อติบอกผู้มาที่อุตสาหดินผู้ยักษ์ Secretary LDSC ชวนอินเมริตินารีพอร์ตตัวเป็น LDSC ชวนลงกลายดิสิกชูงาอินฟิมนักงานเลยอินฟิมมีแต่พวลินเทยตัวปัจจุบันเมกเซลทัวสอยา LDSC เองคนนั้นหน่วยดิสพิลส่งผลิตนมเมกทัวตาลังบุกินมิซอมสเตทสปอร์ตคาวน์ซิลเองคนนั้นหน่วย LDSC ชวนทัวตาลังอ่ะอินฟิมนักงาน LDSC เลย LDSC รู้ถอดุนโตนั่นเตะมาชอบอันไหนช่างเตะสอยลังบอกมีปุยเตะตานะเอเลอินเซียมชัวลาลูเลซอร์ตชัวเที่ยงหิมนั่นเลยหิมนั่นทัวอดีตมุนเชียเชียนี่เทนานเอ็นเฟียตุรติอันนี้ลงกลาย District Steering Committee on Food Safety ชูอันเชื่อมลงกลายบริษัทดร. Joyce Van Lal ดิกาโฮเวนนี่ลายนี้ข้างออฟฟิศสัมบารานทุกคนเชื่อมดร. Joyce Van Lal ดิกาชวนเอเลอินตูเที่ยงหิมปอยหมดเสียสวยลงกลาย District ชูงทิลสวอร์เทนไอตูเที่ยงหิมเลเซลเจ้าอันสอดเทนานมาลากจูลตีสวยไออินเที่ยงหิมตกเราจุดตักสตานตูจิขัดอันนี้อ่ะไอติราตักซาเชียดนักเล่นงานลงมาเซขวาเรียตักไซนักเชียดปุยชุนวางอินไอตูไกหน่วยเชียดเที่ยงหิมเลยฟิล์มคุระปุยหมดเลยอันนี้อติเฮหุนาเฮียนลงกลาย Assistant Drug Inspector ผู้ปีละตันสวรรค์ Food Safety and Standards Act FSSA สังนี่เลยปรุกจงจ้างเลยมีปืนไอตูตักสตานหิมเชียอันนี้เทนานะสุรการินไกช่วยดานะเสียมช่างเตะอสวยฟิอาเฮหุนาเฮียนลงกลาย District มีปืนบาซาเลยโดระจังไอตูรันเลยชินมุ่งตั้งจังหลักลูเลยตัวช่วงเสียมชัวได้นะพูดตั้งหิมจินเลยได้นะพัลจินเจ้าสุรนี่เทนานะมาลากด่านตัวช่างเตะสวยหัวอันนี้ลงกลาย District เฮดานหิมปุยนันเชียเชียนเทนานเจ้าตะเกียนเสียเตนะกัลปุยมาสักนิเสตีอันนี้อ่ะถ้าท่านนเวมบาร์ถ้าช่วงเงินลงกลายก็ปุยเอเลยอินเสียมตัวเลยจวดตัวเตะกลมง่ายปูลเตตาในวันเนสแคมเปญบวชใส่นิเสหันตีอ่ะเวียงจุงกลางเอาเลยทุกอย่างตาร์มังเตนอินเสียเตียนให้กัลปุยนิบกเสตีอันนี้เฮจุดก็มาให้ลงกลาย District มีปุยเอตานะเอเลยอินเสียมชัวลาลูเลสุดตะชูอาเที่ยงเหลี่ยมนั่นแหละหิมนั่นทัวอดินมุนเชียเชียนนานาทยังอ่างมันปุยละมาเอ็นเฟียตัวทนชินนิเสตีอันนี้อ่ะเอเลยอินเสียมตัวเลสวอร์ตัวเต็นดานงานกัลปุยเทนานะ District Council ไก่หน่อยทุนไอตัวเตเลเซตาไก่หน่อย Department เตเนนะมาลาเข้าด่านตัวตะโพสอยหัวอันนี้ลงใจ District ชูงนะปังหิมนาตานะมาลากนาดินมุนทีเท่านี้มาจบช่างแต่สอยหัวอันนี้ลงใจ District Level Child Protection Committee ชูอันเชื่อมลงใจบริษัทดร. Joyce Van Lal ดิกาโฮเวนลงใจ District Conference โอลาทอเลนี่ขานันทุกคนเฮจุดข้อมาเฮียน Member Secretary ลงกลาย District Child Protection Officer พี่เมรี่และเรมรัวติน District Child Protection Unit DCPO ลงกลายมาลากนะรีพอร์ตไปอินมีติ้งเก่าชันเลยทุ่งไอตัวเตะอสวยฟิอาลงกลาย District ชูงะน้าปังหิมนาตานมาลากนะดินมุนทีเท่านี้มาสบช่างแต่สวยหัวอันนี้เฮหุนายังกุมสังนี่แหละสมประกอบเอเบรลทาจงะกุมสังนี่สมนี่แหละประคัดออกตุบาร์ทาทั้งอินลงกลาย District ชูงะน้าปังจงะมีปัตไม่เชียดนั่นลำห้อยด่านบอดเชียดนะปกโซเคสสมทูมาทูตาลันนี้District ชูเสียนตินบากะอภิกันนาปังตะหิมนักงไงตัวโนดอลฟิสารวดเวกอันนี้ทูตาลันนี้อันมาลากด่านตัวรถน่าช่างตะปอยหัวหน้ายันสวยหัวอันนี้ DCPO เองคนหน่วย Child Care Institution Observation Home และ Adoption Center เตมาโมช่างบากะ District ชูนาปังตะหิมนานามาลากนาตัวระรถน่าช่างเตสวยหัวอันนี้บอกลงกลาย DCPO เองคนหน่วยอายันน้าปังเองคนตัวในเลวเตเองคนนะ Children Home ปักขัดไล่รำ Motherless Home ดันโบเชียนในน้ำหน่อยน้าปังเต้นคนนะ Observation Home ปักขัดปลากลำบอยปุยตู้ Adoption Center ปักขัดไล่รำ Child Adoption Center LCAC น้าปังปักขัดเอามา LMA ชาน้าปังสมนีเลยปันนีไล่รำ Observation Home น้าปังปันนีเลยไล่รำ Child Adoption Center น้าปังปักขัดอันนั้นเมกถูตาลันนี้ตูนทั้งอินช่วงกัดเต้นน้าปังฟ้าตานันลาก Relative Adoption ที่ปังอาที่เฟลโตอันนี้ถูตาลันอันนี้บอกDCPO หน่วยคอมมิตี้ช่างเสียง
na pang en kong na le him na lam ngai tua tu Child Welfare Committee CWC chuan kum sa ni le som pahni atanga October sa ni le som ni pakat tlengin ke zali somruk an nei to a heng zinga ke zali le som nga te hi chin fel to ania dan bot chiat na in nam hnoi na pang te chung thu ngai tua tu Juvenile Justice Board JJB chuan kum sa ni le som pahni atanga October sa ni le som ni pakat tlengin ke za som thum panga nei to in heng zinga ke za som thum le pahni an ching fel to a na pang te im na nam malang na Longkai district chunga police station panga le police outpost pahniate special juvenile police unit din vecto ani thu tarlan ani bok oile sub headquarters bolpuyen ji10 zilai ti thra choi moinan nei yang lai association bolpuyen ji sub headquarters chuan an sub headquarters wom chung saudung phelkhua postgraduate zilai ti thra pahni lalmuan pui ikfa university ai zola chonga MA history gold medalist le nulal ram hak sangi MZT ai zola chonga MA urban and rural development a distinction na hlotlen na changta hne na choi moina hunan mang zilai ti thra choi moina hun man na hian puke hrang vela present wile bolpuyen ji sub headquarters chuan fuina thu soin zilai hlotlin na changte chu ankal zena tura pathian thina nu le pa thu oina nen taima tak le chonem ngai taka zir chun som zel turina cha tin nu le pa te poin an fa ta zir na konga theitop chua puya lairam nam le an pian le saile na khuwa ta na mitrang kai tak ni tura chonem ngai pui turina cha bok ani zilai ti thra choi moina hun hi pula zeding a chin za secretary chuan hun kai hruain hrileng la ka film khur thila en zilai ti thra te hian in luma pan an ni a puke rang vela present wile bolpuyen ji sub headquarters le puke lam ro ta treasure wile bolpuyen ji sub headquarters 10 choi moina lompuina thil pek an hlan ani choi moina enthusiastic ba ka tangka fa cheng sang thum ma keng tel ani longkai borsap in police le exercise ho tu te ko longkai borsap Dr. Joyce Vanal de kachuan thole ni khan office chambara longkai police le exercise ho tu te ko min longkai ko pui chunga roi thei thil dawna ko ngam lak dan tur soi pui borsap Dr. Joyce Vanal de kachuan police le exercise 10 district chung ralmon na le thiang nim na na tho chu lo mati thu soin thok tu in dai lo chung po thata kan dan thok tei chu afaka longkai roi thei thil dawna ko ngan malang na thei top chozel tur fuin roi thei thil dam doi le zu tirem tur malak dan tura du dan te asoi pui ani heuna hian longkai police le exercise so tu te chuan an malak dan report pe in thei top chu man lak chum zam zel tur thu an soi ani longkai police chuan okte ba nga sa ni le som ni pakhat kan an thu don bo zuin longkai chan mari veng ko sami pahni hne na tongin heroin number 4 hongriat an mana longkai police station na NDNPS case zelu ngal ani andam doiman hi a market value cheng noi level ni arin ani a police so tu ta chuan ani tu te hi champhai lam mi le pang khwa mi longkai chan mari mi in lua an ni thu an soi longkai district COVID-19 shidan na mi singa sangli zariat somkwa pariat hne na pe kani to longkai district kumin January ni som paruk atronga COVID-19 shidan na pek chu pek chun zom zel ni in hetu bo seilai thenga longkai district chunga vaccine la to zong zong za chu mi singa sangli zariat somkwa pariat ani longkai district vaccine la to mi singa sangli zariat somkwa pariat zinga mi sing ni sangruk zathum somriat pathum ten full dose la to in first dose la to full dose lak ma ba mi sing ni sangria zanga sompanga anlom ani longkai district head kam na tanga kum sompriat chunglang vaccine la thei mi sing sari sanga zariat somkwa pali zinga vaccine lak ma ba mi sing ni zakwa somkwa paruk an la ani medical reports district hospital longkai tungkar chungin OPD in tirmi zani somkwa pathum amin napang paruk nen mi somthum le paruk admit an neya casualty case somruk le pakhat an nei bok tungkar chung operation tum ni nei ni in zaipui veve ani tungkar chung district hospital a mithi anom lo ani Christian hospital tungkar chung OPD ami somnga le pathum in tiran oma emergency case sompanga an nei bok damdoina napang panhi ne mi som le pakwa dalu an oma damdoina tanga chua tirmi pariat an nei bok tungkar chungin Christian hospital ana piang le mithi anom lova mi pani ne na vaccine pek ni im hetu bo sai lai thing kabin rok pathuman nei mek ani tungkar chungin rek test mangin samples somsari le pali test ni in positive mu chua som pakwa anom ani LCMC and hospital
tung kar chungin opi de nen tir mi zale paruk omin dam doi na na pang pani na mi som ni da luan oma casualty case chum zale pali an neya casualty emergency case an nei lo thum tung kar chungin na piang pani an neya mi pali ne na vaccine pek an nei bok tung kar chungin mi thi pakhat an neya hetu bo sei lai thlengin kabin ruak an nei lo ani rek mangin tung kar chungin samples an hi le som paruk test ni in positive mu chu mi som paruk an om ani POL reports Mizo Fit Filling Station hetu bo sei lai thlengin Mizo Fit Filling Station na petrol ms liter kha cheng za pariat le paisa som pakhat ni in tungkar chung liter sing ka sang ni lo thleng thara liter sing ka zanga hral chuan in free sale pek chua ani tundin huna petrol xp liter kha cheng za som pakhat le paisa som sari panga ni in tungkar chung in lo thleng thara om lova liter sang ni hral chuan in free sale pek chua ani diesel HSD liter ka cheng som ko pakwa le paisa paruk ni in tungkar chung liter sing ni lo thleng thara liter sing ka hral chuan in free sale pek chua ani Mavula Filling Station hetu bo sai lai thlengin Mavula Filling Station na petrol ms liter khat cheng za pariat le paisa som pathum ani a tungkar chung in petrol ms liter sing ka sang ru ka lo thleng thara liter sing ka sang thum hral chuan in free sale pek chua ani diesel HSD liter ka cheng som ko pakwa le paisa som paruk ni in tungkar chung liter sing li sang li lo thleng thara liter sing li sang a hral chuan in free sale pek chua ani LPG report MS Kuma Gas Agency tungkar chung in MS Kuma Gas Agency ai rong bol na gas bur sang ka zaruk le som ni lo thlengin commercial gas bur som pat ni lo thleng thar bok hetu bo sei lai thlengin chan mari veng ai rong bol na gas system mek ni in lo thleng le tur be sei po chan mari veng a sem chun som tur ani yang tundin huna ai rong bol na gas si bur ka cheng sang khat le som ruk ani a commercial gas si bur khat cheng sang ni le za ani khati som khatung kar chunga long tai district chunga thi tlang lang sar zual kan clear ho te ta chu ani em